twabatumira tubabwira yuko dufite igikorane ciza civuga butumwa n'abaririmbyi beza n'abakozi b'Imana beza ishengero rya Philadelphia Wide Gospel Church baje mu murimo w'Imana, baje mu giterane kizabera ku Mutakura kuri 10 nimero 47 muri Philadelphia. Bizatangira gutangira ejo kuwa gatandatu no ku Cyumweru ku mugoroba bizobera muri Gerison des Âmes mu Nyakabiga, kubera ko niho twabonye ko tuzabikorera. Amasaha yo gutangira amateraniro ejo abantu bose baratumiwe, ni ku mugoroba ejo kuwa 4 guhera saa 9 n'igice kugeza saa 1 z'ijoro. Kubura no guhomba men. Umuntu abwire mugenzi we bwira mugenzi wawe ngo umuriro uzaka, nimba ukeneye kuramya karibu ejo muri Philadelphia. Ubutumwa bwiza ntibukoze isoni, abari bwo bakomeza kwitega kuko twarabisengeye kandi turizera ko bizagenda neza. Imana izakora ibimenyetso n'ibitangaza. Yego, abateguye ibintu bitaramo bafite akarusho, batwakiriye neza mu buryo budasanzwe. Twakiriye nyine nk'abantu nyine bari biteguwe kandi bimeze neza. Muri w'Imana watse kera watse tukira wakiye hano aho tuzogerera mu ikanisa sizoshira. Shalom once again bakunzi ba Joyful TV ndetse na Empower TV. Ni duone ubone nk'uko bisanzwe rababwiye ko ibintu ari more fire ko ndirukana n'iminota, kubera ko ubu ni saa 2 ziburi minota 16 ndi mu mashorishori y'igiti naje kubategera abashitsi mumaze iminsi mutegereje mu gisagara ca Bujumbura. Abo ni Pastor Kado, pianiste musabwa, umuririmbyi Frank Konfi Gatore. Ibintu ni more fire. Bwira mugenzi wawe nabwire mugenzi we ko hagiye gusha. So turi kumwe nabo guhera ku wa 4 ku munsi w'ejo kuri Philadelphia ku Mutakura, aho bazabaje kudutaramisha mu minsi igera kuri 4. Bana natwe, remember to subscribe, like, share na comment kigitekerezo cyawe kuko nitubana munsi. Manuke kwanza, reka manuke mbakire bavugisha ndi kubabona. Intore Joyful kuri MIC, behind the camera ni Jean-Claude from Empower TV. Bana natwe. Yaje kwakira abashitsi niwe turi kumwe. Vipi Musa? Salama bro. Inge gato nange interview. Bosi karamaga. Bimeze bite? Salama. Turako abantu mbabwica tuzanyana, ariko nabo babwira ababakubona nshaka kuzanya. Ubu turi kuvuga c'indege ca Bujumbura, tuje kwakira abashitsi bacu bavuye Kigali. Pastor Kado, Frank Musabwa, Konfi na Gatore. Nico cyatuzanye hano. Na madena bazanye baje mu biki? Ntabwo baje kwishuza na muntu bafite ideni, ahubwo baje mu gikorane. Baje mu murimo w'Imana, baje mu giterane kizabera ku Mutakura kuri 10 nimero 47 muri Philadelphia. Bizatangira gutangira ejo kuwa gatandatu no ku Cyumweru ku mugoroba bizobera muri Gerison des Âmes mu Nyakabiga, kubera ko niho twabonye ko tuzabikorera. Amasaha yo gutangira amateraniro ejo abantu bose baratumiwe, ni ku mugoroba ejo kuwa 4 guhera saa 9 n'igice kugeza saa 1 z'ijoro. Kubura no guhomba men. Umuntu abwire mugenzi we bwira mugenzi wawe ngo umuriro uzaka, nimba ukeneye kuramya karibu ejo muri Philadelphia. Ibintu byose biteguye neza. Abashitsi bahageze, twavuganye, bagiye gutangira gusohoka ubu nyine. Hanyuma ejo abantu bose baratumiwe, abantu bose bari mu gisagara ca Bujumbura muhawe kaze. Ndakomeje n'ubundi hano hari abantu benshi. Merci beaucoup. Uyu ni nyakubahwa representante cyangwa se representa, uko ubyumva wewe bivanye naho wize uwitorero abashitsi bajemo. Reka tubanze tumuramutse. Uraho neza? Dufashe kano kamikro. Muraho neza. Mumeze neza? Turashima Imana. Uraha ni saa 2 za nijoro zibura, sinzi ko wowe uri muri iyi gahunda cyangwa hari ibindi nta mahoro hano? Amahoro. Muba mwaje kwakira abashitsi namwe? Cyane. Bimeze bite? Murateganyiriza abantu ibyiza bingana gute? Abategerezanyije abashitsi amatsiko babwira iki?
twabatumira tubabwira yuko dufite igikorane ciza civugabutumwa n'abaririmbyi beza n'abakozi b'Imana beza ishengero rya Philadelphia Wide Gospel Church. Turakwakira abashitsi yo ndetse n'irwa mbaza byinshi twazanye kwakira abashitsi kandi paruwasi hariya niho usanzwe yiyoboye. Bimeze bite, gahunda zimeze gute, ibyishimo bihari birangana gute, abantu bitega iki? Ibyishimo ni byinshi n'umunezero Yego. kuko tuje kwakira abashitsi biteka twari dutegereje Yego. Turindiriye iminsi myinshi kugira ngo dutaramane igitaramo hano. Yego. Kuri paruwasi Philadelphia Mutakura. Rero turabiteze cyane kandi dutumira abantu bose kuza kugira ngo dusangire ubutumwa bwiza, abakeneye kumva indirimbo zo kuramya, abakeneye kunezerwa n'ikintu cyo cyose mu gikorane, ijambo rirahari, bose bariyegerejwe ni karibu. Pastor, twari tumaze igihe tubategereje afishe yasohotse, nabwo sinita afishe kuko simwe ni zibiri, hariho wenda n'izindi ku minsi mufite hano, ndibaza ko muzamuri mu bikorwa. Bivuze iki abantu basanzwe bumva ubutumwa bwiza hano i Bujumbura, ariko kubakira nka timu ivuye i Kigali abantu bitege iki kidasanzwe? Abantu bitege ijambo rya mbere nuko mu by'ukuri kutwakira gutya byatunesheje mu buryo butangaje, nibwo bwa mbere twakiriwe bingana gutya. Turabashimiye. Ubundi ubutumwa bwiza ntibukoze isoni, abari bwo bakomeza kwitega kuko twarabisengeye kandi turizera ko bizagenda neza, Imana izakora ibimenyetso n'ibitangaza. Yego. Presque aba bose muri kumwe ngire ngo bose hafi ya bose basengera muri itorero uyoboye Kigali. Yego. Biba bimeze bite iyo uhagurukanye ugahagurukana n'abana usanzwe uyoboye atari abantu muhuriye mu gikorwa? Ni byiza cyane. Timu muziranye mukorana umunsi ku munsi, ibihe bitandukanye, kubona guhagurukana mu kibuga mu bikora neza kubera ko muziranye. Yego. Konfi ubwo bari ubwa mbere ugeze i Burundi cyangwa wari usanzwe uzi? Si ubwa mbere ariko mageze inshuro nyinshi, ariko nje mu buryo bwo gutarama no guhimbaza Imana ni nk'ubwa kabiri. Ubwa mbere byari bimeze bite bakwakira urebye uyu munsi n'ubushize? Harimo akarusho, mu by'ukuri abateguye ibintu bitaramo bafite akarusho, batwakiriye neza mu buryo budasanzwe, twakiriwe nyine nk'abantu nyine bari biteguwe kandi bimeze neza. Muri Imana watse kera watse tukira wakiye hano aho tuzogerera mu ikanisa sizoshira. Gato bimeze bite? Sawa. Barekure tuzine. Urumva gute kugera i Bujumbura? Ndishimye cyane, ari makumbuye. Ariko imyaka 2 yashize. Ariko twishimye ko tuhageze. Kuri YouTube
cyangwa se kuri rezo sosiyo murabaha abantu bose barahari, ariko cyane cyane hariho umuntu bita Musabwa na Frank, ni abantu duhora dutaramana, abantu b'i Burundi baramenyereye bataramana nabo cyane. Bimeze bite basore? Ni sawa. Abari basanzwe bumva noneho babonye live twaje. Kwanza ubushize waraje ahangaha, abacuranzi mwarahuye baragucurangira, ndibaza ko ari neza kabisa. Ariko biba neza ntubugarukanye Musabwa. Impamvu ubushize naraje ndatarama, ariko mu by'ukuri ntago ari cyo kintu nyamukuru cyari cyanzanye. Nari naje mu zindi gahunda, hano nje ni mu rugo, gahunda zindi zazanzanye. Hanyuma ubu nje mwivuga butumwa. Yego. Je mwivuga butumwa, niyo mpamvu ntari kumusiga, kubera ko turafatikanya bikagenda neza. Umuntu avuze ko Musabwa ari umwe mu bacuranzi beza bahari, ntiyababesha. Bivuze iki kuzi Burundi kandi uri umuntu uri gushininga cyane muri no minsi? Ntacyo bivuze, kubera ko ministry turimo itwemera kuba twaza. We are in gospel, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo twamamaze ubutumwa aho ugomba kugera hose ku isi. So niyo mpamvu naje, nta yindi mpamvu. Umwe muri ba bana Beaza yoboza inkoni y'icuma kugeza avuye ino. Ibyo ni ibyo. Ariko wewe ngo niwe mwami kugeza avuye ino. Reka teworwe na Yesu, naho ibindi tuzamenye icyo azakora. Reka mbashimire, ntituvuga amajambo menshi, twongere tubwire pasiteri yibutsa abantu uburyo gahunda zabo bafite hano, uburyo bazababona bifuza bose kuza gutaramana namwe nk'umuyobozi uyoboye rino tsinda, aze kubwira abantu aho basanga n'uburyo bizaba bimeze kugira ngo baze babane nawe. Ego, mu by'ukuri twongeye kubashimira kubera ko mwatwakiriye, natwe turabakiriye, twakiriye n'abantu bose badukurikiranira kuri interineti, kandi tubararikira kugira ngo bazaze turusheho gushima Imana no kunezererwa Imana. Tubahaye kaze mu bikorwa byinshi twaje hano mwivuga butumwa. Abashitsi bararushe, nta majambo menshi, ibindi muzakomeza mu birebe. Ni uguhera ku munsi w'ejo kuwa kane bazaba bari muri Philadelphia kumutakura kuri DC kugeza ku Cyumweru. Ku Cyumweru ku mugoroba ni kuri Eglise Garison des Âmes. Guhera kuwa kabiri kugera ku kindi Cyumweru ni kuri Eglise Garison des Âmes mu Nyakabiga kuri siège, turi kumwe nabo. Izindi gahunda ni kuri Joyful TV Entertainment. Kino Cyumweru kuri Philadelphia, ikindi c'ubutaha ni kuri Gerizo. Izindi gahunda zose ibikorwa zabaje gukora i Burundi muzabikurikirana kuri Joyful TV ndetse no kuri Empower TV no kuri Burundi Gospel TV. Imana ibahe umugisha, mwakoze kubana natwe, ubwo muzadufatikanya n'aba bashitsi kugira ngo tunezererwe mu bwiza bw'Imana. Ciao, see you the next time.